ukufakazela ugogo kukhona umsamo wamathongo kube nomsamo wamadlozi yini ithongo ukuthi esintwini asinawo amagama amaningi okudescribe lemimoya ngokuhlukahlukana angel guides njalo nje ancestors ngokwesilungu esintwini sithi ngamadlozi konke kanti kuyehluka ithongo singalifanisa naloyo osingathi resting in peace mhlambe ongene nasezulwini yithongo lelo so kunomsamo wamathongo ekhaya ogovernishwa ngumthetho wesintu yebo umuntu mayehamba emhlabeni uya lapha emsamo yilona Zulu lethu mina engilaziyo mangishona ngemsamo uyemsamo angithi vele siphahle emsamo uphathana ngathi uphahla aphi kanti siphahle emsamo angithi vele amadlozi leswathola khona lapho yes so lapha emsamo ke la uma usushona ke uzongena emsamo ikhona ke leya moment ebese kuyabuza ukuthi wena wayimithisa kanjani ingane yakulo yamuzi wangayi kuyohlawula njoba unezingane egcwelizwe nje owena bowuyinkabi wena kuwothengwayo uqhumisa abantu amakhanda ushaya abantu ubulala abantu awuzukungena ke lamsamo wala ekhaya wonile wonile so sekuthiwa hamba olungisa le esintwini njalo makune issue we've got an immediate solution you get given a chance to go fix it so hamba olungisa lento uma usuyolungisa lento you need umuntu okuyiflesh ozokulungisela uzoza ngamaphupho kuphupho kuthiwa usibanibani uyahlupha ingane ishayiswa imoto njani njani akuyiwe kumuntu mase kutholakala ukuthi yini inkinga yalomuntu bese lowo muntu useyalungiselwa mhlawumbe uyashwelezelwa mhlawumbe okunye kwesinye isikhathi uthola ukuthi uthi uyafika kumntwana athi fire demon ube stuck lelo dlozi libe stuck ukuthi alisalungiseleleki inkinga yalo then what happens lilinda enzalweni yalo ukuthi liyozalwa kanye nalomntwana osuke manje engazalekile kahle note akazalekile kahle ungenwa lidlozi osuke ezaleke kahle ungenwa lithongo ongazaleke kahle ungenwa yes ungenwa idlozi ozaleke kahle ungenwa lithongo kangangokuthi umuntu ongenwe lithonga uma ngabe aneziphiko zokwelapha akadingi nokuya ephehlweni akathwasi uba self initiate akabi self initiate lalela let's make this distinction very clear kunakuma matches nabantu ababukela they don't leyo nto yoku initiator does not even exist in their consciousness when they were born when their life initiated started at birth they just live their life if they heal they will heal bese kuthi lo osuke ngenwe lidlozi ke manje kumele azalwe futhi la kumina and mina I need to consent ngivume ukuthi ledlozi alizalwe la kumina right ngoba lifunani umsamo walo wokuhlala la ekhaya alikwazi ukungena kulo yamsamo so mina ngizohamba ke ngiyokuhluphekela ngigule ngenzeni ngiyothwasa ngibuye nendumba one of amalokhwanjana ama rituals ama benefits okuthwasa ukubuya nomsamo ekhaya ozohlala amadlozi lo msamo awusilo awusuwo wakho nje ngumsamo la ekhaya ofaka amadlozi ala ekhaya angangenile emsamo Jesu wahluphekela ke nawe sengiyabona ukuthi uJesu naye wathwasa kahle ngoba uma uthi wena uyahlupheka phela uJesu wahlupheka uyazi futhi uma sithwasisa mkhulu usuku lokwenza in 3 days ukuthwasa mase senza ama rituals entwaso the actual day 1 uyahlukumezeka uyagida lo yamgido umude ongapheli uhleli phansi kuthiwa isho day cha mkhulu umsala ukuthusa ingane ngoba phela manje aleke umsebenzi ibambe 3 days undlule ku day 2 mkhulu kuba usuku lwama rituals nanga uJesu seyobethelwa egwazwa kube nokuphuzwa kwezinto eziphuzwayo iwayini mntakwethu okugcina ephathanani usuya emanzini ekubhajadisweni lokhu thina ngesinto esithi neJordan usuyofakwa lapha so you cannot be a self initiating ngoba leyo process iyonke yenziwa ngabangoma umphakathi ifamily yakho and ngemithi so you cannot do that as self and idlozi leli elibuyile kuwe cannot do it alithwasanga ngokuqala lelo dlozi yabo